Naragsak mi nga awaten ka iti Lakbay Abroad TV. Iti tunggal sa Okentawa, mariknam tirago, panakailiw, ken bendisyon ni Apo Dios. Ditoy, saan ka amasibeg, ada manggeg ken mangyaliw ken ka, iti ayat ken pamati. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, sanlaing atimek ti ili, nudiket pakakitaan ti, ayat ken bendisyon ni Apo Dios kada tayo amin, ditoy agtultuloy ti panakikadua ken panagyaman. Kasanuwag itan, nanang. Ubing pailaang, hindi na aksidente ni tatang. Ita, da kayo man ang tinapukaw iti biyag ko. Agmay-may sa akong iti biyag. Sapay umadanin ti panagturpos ko iti senyoray. Awan kayo mat. Ama kay matang iti dayta a panagturpos ko. Umuna kamin, agawid kabutan taawanan ti tao dito'y Campo Santo. Umuna kayon. Sumarunuak inton madamdama. Umayan ti tudo, no di ka pa'y agawid, mabasa ka. Sige, mapan kamin. Sigurado, awan pagbayad ko iti abang. Iti kwarto a pagigyanan mi iti boarding house danana Aurora. Kasanuag paitan. Mami, makabayad pa'y nga ta ni Renz iti abang ti kwartuda? Katawa mo tan ni nanang na alabandera? Nabayadan danday ti abulan. No saan na makabayad, di papanawon ta, ta ipaabang ta iti sabali. Rumbang laang. Alangan na libre ti kwarto apagyanan na. Pangalaan na nga iti pagbayad na. Kat madama pa'y mat nga agad-adal. Kasaritak to ni Renz, ibagak amapan iti kabagyan na, no ada kabagyan na ditoy. Kunada mat ana isarong da kano lang dito igid ti syudad. Taga Visayas da kano, mami. Sa bagay, day tamot tinadamag ko. Imay dagiti dadakkel na idi dito'y syudad. Dito'y daan nagkita, hindi koan, nagasawa daan. Kaawatan nga rod, nga awan ti kabagyan da dito'y, mami. Dito'y basit at drawer ti pangikabkabilan day dinanang iti walit na. Kitaat. Tapno at da kwarta nga usarak. Aginggang agturposak iti senyor hay. Ha? At damot basit dito yung ornong ni nanang. Ha? Inutak da ito eh. Aging ajak makaturpos. Ay, nagmalasak mo't ngaminan. Apay anasapa ak anaulila. Diyos ko, di nak kumabaybayan. Tarabayin nak kuma akanayon. Races, nga madda ka ditoy. Apaya di ka mapan gumatang iti kanam. Nagkutong ka ni. Di ka kadimang mangan. Saan ka mabisin? Panawan naklaang ditoy. Oh, apaya kita ni Nancy amagbag ng agturong dito'y kantin. Napintas ni Nancy. Saan ka di? Uray na pintas. Tapulos asaan ka may bagay kan kuana. At da mabalinday ti biyag. Ininto ta pobre ka. Mas pobre ka pa yung marabutit. Amok day ta. Iswakit kita aglaang ti kinapintas na. Uray korsunadak. Amok mo't lang sa anak ama ikari. Iso asaan kan nga gambisyon. Siyak lang ti may kari kini Nancy. Ha? Korsunadam ka din ni Nancy? Saan lang nga kursunada? Inaram ko pa ikit din na. Kat masigurado kasong batan nakto. Apay anak kami suot ka? Anya ti parikot mo? Masurunak iti dayjay nga ulila. Ni ka di Renz, titakda kamatan? Nasingbat matday ti a tao. Sa damat itsura na. Nga permi mat ariegat na iti panagbiag. Ah, jak manam mo.
No pangalalaan na iti gatgatang na iti kanan na. No sana ka agkamali. E di balayo ti pagababangan na. Saan ka di? Wen, agasam, nagturod kit din anang ibagakan ni Edward, akursunada na kano? Awan maddakas na. Ag gusto lang matkan ka. Di nagamdan nga agaram kanyak, tapag sasawag. Apay ko mapagsasawam. Basol na ka di no ag gusto kan ka. Saan ama ikari kanyak, tikas lamarabutit, ti kinapanglaw na. Uy, saan ka nga agsao iti kasta, gayam? Narigat ti agsasao. Tadi mo amo ti mapasamak iti masakbayan. Adda ayamat na sayat ang masakbayan para kan ni Renz? Ha, awan lat ammo kon. At damanan ni Renz ijay classroom tayo. Pimpiman ti itsura na ijay. No kasano nga tatibiyag na aday ta tao? Awanan ti inakan amana. No awan pagbayad na iti abang na, papanawan min iti balay. Di yu pa lang amin papanawan. Takitaan tayo no anya ti aramiden na. Ang mga no kasla lawa-lawa nga agarahamid iti kasla sapot a balay na. Nakabayad ka no pa'y mat, kuna ni mami. Sana mabalin a papanawan, tano agkamang iti otoridad kat madaksan ni mami. Sa bagay, aging gat kaano a makabayad. Awan mo trabaho na. Day tati saan ko nga amo. Ngam no ibaga na pa'y la akursunada na. Pagsasawak. Sungbatan nak aminin. Tapno agsardengan amang ibagbaga a kursunada na ka. Anya aya, ti kayat mo nga isungbat ko ken ka. Wen, kunamon na tamayat kan. Nancy, apaya ka na yun nakakaitulod na dyan lalaki. Dakas ka din no umay nakitulod, mami. Kaadalak mat. Di mo ka di mo. Ako nada at ikuyog-kuyog kat pakaalaan iti sikog. Ti kebin-kebin kat pakaalaan iti ubing. Kasano ko mga agsikog ti agkuyog laan? Kan maadaan iti ubing ti agkibin. Hindi nakman sumba-sumbata na kasta. Magandong matudingan kay ti saom. Awan day ta, mami. Amok ti aramida. Para makita. Ngam no madadaal ti panagadal mo. Di nakpabpabasulan. Apay kumamadadal ti panagadal ko. Binigatak mat. Inaldawak mat ang mapan iti pagadalan. Nasaya at no kasta. Tapno awan to ti pagbabawyam iti udi na danga. Apay kumangagpabawi ah. Nagragsak kaming tupay ka ni Edward. Da kayo maggayaman ka ni Edward. Agin innayat kami ka ni Edward. Ay na isang sangayan tiragsak ko no kadwak ni Edward. At dapat siya aglangan kayo. Taing kayo agpasyar. Ag-date kami mata. Amom to tiragsak amariknam inton si kamot ti adda ka ayan-ayat na. Ngam, ikagumaak pa'y tagturpos. No adalaki ti pagadal ko. Amom, napukawan akmutan iti ganas nga agadal. Napatpatag ka din ni Edward? Ngam ti panagadal mo? Kwa. Nagrigat mat ngamin dagiti homeworks. Makapasadot. Renz, makita ka na isang sangayan ti kinaliday mo. Ada ka di parikot? Ha? Adda ka matkayam dita. Nakita ka nakapanimid ako mitkita iti adayo. Inasidgan ka. Ngam, di mo pa'y natlaw. Sinong batan ka din ni Nancy ni Edward? Dayta ka diti makagapon no apay analiday ka? Saan matkit di? Maikawak ngamin. Pampanunutak dagiti dadakkel ko. Awan pa'y mangkuyog kanyak. Inton madanon ti graduation tayo. Awan ka di kabagyam ditoy. Awan mo tinaibagbaga dagiti dadakkel ko. Sakbay api musay da. Tila ang imbagada. Kat taga Visayas da. Ijay ti ayan dagiti kabagyan da. Napan ka din ijay?
Saan pa'y? Umanayon ti makabulan apawayway adi ka nakabayad iti abang mo, Renz. Nana, awan pa'y mo ti pagbayad ko. Saan ko na parikot dayta? Daytoy laang boarding house ko ti pagtataudan ti kwartak. Ipaabang ko iti sabali ti kwarto nga ayan mo. Nana, kasano nga rudan dagiti gamit ko? Di impakim no di mo kayat nga iburandis ko ijarwar. Ha? Ay, sige nga rod, Nana. Tagim pakiak. Imbaga kun ken ka idi pa'y napanabulan. Ano awan pagbayad mo, umakar kan. Apay adi ka pala nagimpake. Nana, awan pa'y ngamin nasarakak apagakarak. Intula ko man, numalpas ti graduation ko, numabalin. Naala kun ti bayad ti umay sumublat ni ti kwartom. Ladingitak. Ha? Ay, Nana, numabalin, ibatik pa'y nga rod ti daddo maagamit ko. O sige, ipan mo ije bodega di ta sirok ti balay. Imbag no awan timang papanaw kanyak dito'y waiting shed. Diyos ko, si kalaang ti kamang ko. Di na ko mabaybayan. Sapay agtudon. Adda sumungad a jeep. Aglugan aklatan nga agturong ije sentro. Makamuditan. Lumugan akon. Tasidag mati sentro ditoy. Barang adda mabalin ko apag linungan. Kadag iti igid ti pasdak iti asdag ti parke. Mabalinan ditoy igid ti pasdak kapag linungak. Mabalin ka diti makilinong ditoy. Awan ngamin payong ko. Nagpintasan na babae. Oh, apay adi kag tagari. Mabalin ka diti makilinong punak. Ha? Mabalin latamis. Saan ko mat ako kwa daytoy igid ti pasdak? Nakilinong aklaeng. Agbiyahe ka kadi, tanagdakkel tabag mo. Ha? Saan, miss? Ay, gayam. Siyak ni Renz. Sika? Siyakmat ni Eva. Imbag ta di mo imbagasi ka ni Adan. Ha? May mayat pa'y kuma no siyak ni Adan. Tauray iti sirok lang ti kayo ti pagtaangak. Kat mabalinan. Mang puro sakto mo't iti prutas nga ipakan ko kan ka. Ha? Ay, mabalinsan. Kimapsutan ti tudo. Sige mapanakon. Bye-bye. Bye-bye, Eva. Ha? Tilakay, naipagalis. Kaasimat, inaktulungan. Ay, Lolo, kumpat kayo iti imak. Intayo pa'y aglinong iti igid ti pasdak ang naglinungak. Agyaman na kapok. Medyo nakapsot nga minan ti panagkitag. At dan sa nabagdakak, iswa na igalisak. Pagluganon nyo kadi, tay palugan kayo, tapno makaawit kayo, Lolo. Asidag dito iti balay ko, Barok. Mapayagak lang nga magna. No kayat yo, kibinan kayo langan, aging gaje balayo. Ay alaman nga ro po. Nasakit nga mindag iti tumang ko. Kimaruman iti rayumak. Sige nga rod, Lolo, kaduan kayo. Angan at tamot dakkel abag mo. Nalagan laang daytoy, Lolo. Badok laang dagitoy. Ala, sumalabay kayo iti abagak, tatulungan kayo amag na. Itaman pa'y nga awan ni Renz. Pimanawan ija boarding house mi, ma'am. Saan nga mi na makabayad iti abang na? Napanan na nga rudan. Ay kaasimat, kat dandani kayo pa yan agturpos. Bayan yun dayjay, ma'am. Gabat lang dayjay. Ay nasaan ko maakasta? Saan arumbang nga iruruman tinakakaasi? Kat, libre kit din ti panagyan na ija balay mi, ma'am? Ay, madanag anak no saanan nga umay. Sayang, sapay nasaririt nga ubing. Uray na saririt, ma'am. Ta saan matlang ang makaadal? Taawan mang paadal kan kuana. Ay,
Sayang ti panagturpos na no saan nga agsubli ditoy. Agsarita taman itinalapat si Kanansi. Madmadlaw ko kanayon ka nga aglaladot. Masadsadutak nga rod, mami. Agpudno ka man. Anyo ko matipudnok? No itibigbigat, agbakbakwar ka. Inton kwan, mangmangan ka iti mangga. Apay ko man numang mga anak iti mangga, mami. May salaang ti isungbat mo kanyak. Masikog ka. Wano saan? Sungbat! Yaman ako na ikan ka, apok. Ha? Dakkel mat gayam ti balay mo, lolo. May maysam ka di ditoy? Wen, at ayo ti ayan dagiti anak ko. Papanam ka day, tadapay bag mo. Kan asino dagiti dadakkel mo. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, no agregat ka, laglagi ipem. Ada ti bendisyon ken ayat ni Apo para ken ka, daytoy ti balay amang iparik na ti ayat ni Dios. Agyaman ako na apok. Dakkel mat gayam ti balay mo, lolo. May maysam ka di ditoy? Wen, at ayo ti ayan dagiti anak ko. Papanam ka day, tadapay bag mo. Ken nasino dagiti dadakkel mo. Lolo, ulila ako na damang. Pinapanaw nak ti kaserak, tawan pagbayad ko. Apay adi mo binayadan ti abang mo ngay. Awan pa'y ngamin trabaho, lolo, tagad adalak. Pagad adalam ngay. Iti public school, iti igid ti syudad, lolo. Sapay agturposak ko ma, iti daytoy apa nagtuturpos. Imbag tawan klase ita, ta Sabado. Domingo inton bigat, ken holiday pa inton Lunes. Isungawan klase. Saan ka di apod no ti imbagak, apakaalaan iti sikog ti kuyog-kuyog? Nagkarimot ni Edward, adinak baybayan, mami. Kasta dagiti lalaki. Ikari na amin alangit kan Gloria, ngam inton naalan ti kay kayat na. Saan mon anam namaan, danga. Saan akasta ni Edward, mami? Day tati kunam, ngam pupuutom to ibagak. Inumom to tilwam, gapoy ti kinasukir mo. Ubing kayo pay, saan arumbang ti inaramid yo? Ay, ayatan nak ni Edward. Kasta akmat kan kuana. Saan kami tung agbabawi, mami? Kasta pa'y ti kunam ita. Ngam kita man no anyan to ti masakbayan yo. Mabalin ka day, saan ka pumanaw dito'y balay? Kayat yung agyanak dito'y balay mo, lolo. Uray agbalinak akatulong yo. Kayat ko, basta dalakit di pagyanak. Nulakit na nasingpet ka. Ibilang ka nga apok. Ha? Agyaman ak unay kada kayo, lolo. Ikarik, agbalinak anasingpet. Masapol nga agturpos ka. Pensyonado ak abalikbayan. Sakon timang paadalken ka, nulakad ta nasingpet ka akunak. Ikarik, lolo. Asikasuan kayo, akas pudno nga apong ko. Kasta akmet. Sapay kumatag kinaawatan ta kanayon. Ala, ituloy mo ti panagadal mo. Sa nabalay, taas sidaglaang dito iti pagadalam. Un lolo, kat agjaging ak abinigat kan minalam, amapan iti eskwelaan. Renz, Present, ma'am. kunak no absent ka. Awan ka ngamin idi Biyernes. Kumusta kan? Pimanaw ka kanumutin ijay sigot apagababangam. Nagbiro ka lang iti pagyanan, ma'am. Di nakbinaybayan ti apo. Good for you. Kunak lakit din nupod no adi ka nagadal. Ha? Ay, saan ang mabalin asaan ko nga ituloy ti panagadal ko, ma'am? Wen ata sayang. May isa ka pa'y kadagiti maikan iti pamadayaw inton graduation nyo.
Sapay ko ma'am. Saan nga imposible dayta? Tamaikari ka amaikan, iti pamadayaw. Adamat ni Gabat. Nagturugan na nga ta iti manong nga aldaw nga awan klase tayo. Adda pa'y dagiti gamit na iti sirok ti balay mi. Adda saan naan naala gamit na ko nam? Wen, adda di na naala. Taawan siguro pangilinungan na. Taagtudo nga min idi. Sa dino nga ta tinagkamangan na. Saan ka di? Ngawan ti kabagyan na ditoy? Day damat ti amok. Saan nga ta nga adda nagtakawan na itikinan na iti sumagmamano nga aldaw? Ay, saan namot siguro ang maarami dayta? Taoray marigrigan. Awan mat na damdamag ko at tinakawan na. Nakita ka dimsagi ti jeep itay bigat. Kunak no saanin nga umay dito'y pagadalan. Ngam imay mat. Oray siyak. Jack ni namna mga umaypay agadal. Nagpakpakaasi nga agyan ko maijay balay. Aging ga iti agturupos. Apay adi ang pinatgan. Saan nga min anak kabayad iti abang na? Iso asaan mi apinatgan? Una, alangan na pagyanin nyo iti balayo alibre. Ni Renz, tinakatugaw iti sementado at tugaw. Asit gantaman ta pagsasawak. Intaman kit di sutilin. Nanya ti kunana. Imbag tasaan ka anak kuteran akasla nayaw awan abilit. Natibker ka mo ta bro. Ti kunami kat di da kan makita. Mas daaw kami. Ta di nag-roll call ni ma'am. Present ka wet. Nalipatan niyo ka din. Nga ore adda Lucifer a pagragsakan na timang dadaal. Adda latamot anghel amang salsalwad. Anya ti kat mo asawan? Kadang iti addaan iti panakaawat. Nalakalaang nga awatan dati imbagak. Malaksid, no ti tao kat awanan panakaawat, di na maawatan. Edward, pumanaw taman laangan? Mabitlaang. Damag ko, kat adda bunga ti ayan ayat yo. Congratulations kada kayo adwa. Nakaamuan na nga tang aginawag. Chismoso mat day alalaki. Di tala ko man imas asidag itay. Anya ko ma? Nabainan ka kadi? Iti imbaga day agabat? Napasagid anak itimbaga na. Ani Lucifer, kat pagragsakan na timang dadaal. Sino nga tama ti bagbaga ng anghel? At nga tanang tulong kan kwa na, ngayon bilang na nga anghel? Day tangarod mat ti pampanunutak. At nga tanang tulong kan kwa na? Saanin na day tatimang dadali timudta? Total, nalpasan ang nag-roll call ni ma'am. Intakit di agpaspasyar. Nagkating classes ka di manandag iti dwa? Da Edward kan Nancy? Adda damot itay, ma'am. Imbaga dagiti daddo maaman nursuro. Akanayon da kanong awan iti klase da. Alanganan dagiti nga agmarcha inton pa nagtuturpos. Saan da makagraduar, ma'am? Dayta ti pudno. Aduuna yung tilangan da. Nababapay tinaala da kadagiti eksamyo. Ay, delikado nga rod no kasta, ma'am. Remy, pakibagaman kadagiti dadakkel da Nancy. Taumay da makisarita dito ipagadalan. Ipakitak dagiti test paper da. Ken ti ado amarka ti absence da. Wen, ma'am. Dumanon ka dagiti dadakkel dati pa ayabyo. Nakaumay kabot basang. Di mon samot kadwa ni Nancy. Kunak panood da ditoy, nana. Awan da iji pagadalan. Papaayaban da kayo ni ma'am iji pagadalan, nana. Ay, kasta ka di basang. Abangan no maipapan iti graduation ti pagsaritaan mi iti maestrayo. Ha? Siguro, nana. May papaniti graduation. Ay, makagraduar matlaangan ti anak ko. Uray adapal paliwawang na. Mapan kayo ka di ita, nana? Uwan basang. Kat agyaman ak iti panangidanon mo.
Sorry, miss. Agdardaras kamot ngamin. Nagdinong partakat nga rodan. Ha? Adan? Ay, Ha? anya ka di itayan tinagan mo? Adan adagos tinalagip ko. No adan ti amom anagan ko. Oh, di iso. Malagip ko. Renz gayam. Ni, notebooks mo dagitay gam mo. Pagad-adalam ka di. Iti public school, iti igit ti syudad. Ang mga nainton agturpos ka. Dito'y kanton sentro nga agadal. Taawan universidad ija ayan nyo. Saan ko pa yung amo? Saan mi pa yung nagsaritaan ka ni Lolo? Ti may papaniti pa nagkolehyok. Kasta ka di. Sige ha, ang mga numaladaw akon. Bye! Bye, Eva! Mami, kwarta man. Sumunod kak ija pagadalan. Imbabain nak si Kanansi. Pinayaban dak iti pagadalan nyo. Kunak no makaturpos ka, ngam saan mo't gayam. Nangibaga saan na ka makaturpos, mami? Sa bali ti inarami dyo iti dayjay nga Edward. Saan nga iti pagadalan ti papapanan nyo? Sa dino ti kanayon nyo apapanan, ha? Sungbatan nak! Sorry, mami. Maisubli ka di day ta sorim tinasayang apanawan. Agturpos ka kuman, ngam sa bali ti inaramid mo, tanagam ampang kamat. Pudno ka di saan na ka makaturpos, mami? Day tabagim ti pagdamagam. Hay, sayang at talaga. Da kayo ti kaduak nga agmarcha inton graduation. Kanda kayo matan ti mangisabit iti award ko, Lolo. Anya? Adda award mo, apo? Un Lolo, siyak ti nakagunod iti umuna apam madayaw. Ay no kasta. Kontakak ti gayem ko iti maysa nga universidad di jay syudad. Taalaan na kan amay sa nga iskolar na. Ha? Pagtuloyin dak iti universidad, Lolo? Di mo ka di kayat. Urean niya kurso ti kayat mo, ta nasaririt ka mo. Iskolar kan, ta sika ti kalaingan iti panagturpusyo. Agyaman ak unay kada kayo, Lolo. Da kayo ti anghel nga inted ti apo, amang salwad kanyak. Saan ko nga aramidan daytoy, no saan ka nasingpet, apok. Maragsakan mo dagiti anak ko. Idimbagak nga dakat kadwa ka nasingpet abaro. Ha? Ayanda ka di, Lolo. At daday di Amerika. Nagawid ak dito'y Pilipinas, tanalamin unay ijay no winter. Jak pulos makarwar. Sumaki tirayumak. Kasano da ito yan? Agpada taasaan ang makagradwar. Sikan tumat ngamin. Oh, apay pabasulan nak. Kanayon nak ngamin nga awisan arumwar nga agpasyar. Kayat mo met. Saan ka mata pinili tanapan nagpaspasyar? Jakmat kayat ti agulit inton umay apa nagsasarak. Uray sak mata. Jakmat kayat ti agulit. Imbaga ni mami, ngayon ka kano agbirok iti trabahom apang biyag mo kada kami no aganakak. Ay, danda ni madlawan ti tiyan ko. Nakaformal kamat ita, Eva. Eva na Eva, tanakabistida ka. Nagpintas kan? Graduation mi ngamin ita. Kaya't mo ti umay iji pagadalan mi? Madama mo ti panagsagana mi. Tag-graduation mi inton bigat. Masapul ama panak iji pagadalan ita. Kablawan kalangan. Congratulations. Ken happy graduation, Eva. Agyaman nak. Kablaawan ka mo't akas iti pa ng kablaaw mo kanya. Sapay ko ma. Tamay may nga universidad ti pagadalan ta. Makitan to no agranatan to pay. Inton bigatan ti graduation ko, Lolo. At nakadi pa'y santa nagatang agamit mo, apo? At daaminan, Lolo. Ket agyaman nakada kayo Intangarod lukatan, tinakarikap agarahe. Tapunasam ti kotse, ta isut aramaten ta, ha? Ha? Kunak man no kotsi ti anak yu dayjay. Amuyo ti agmaneho, Lolo. Wen kotsek dayjay.
Ngamusan kung aramaten, ta si daglang mati papapanak. Ang gapo, tamapantay jay pagadalan yo. Aramaten tanti kotse. Lolo, isuro naktuman nga agmaneho, tap na mukmat. Sayang. Agturpos ta kumamot ita. No saan ta nagbalog. Un nga rod, sayang nga talaga. Ita, umapapal ta ka dagiti agturpos sa kadalan ta. Wen nga rod Ne, adda sumungad a kotse. Mapansamat di ta pagadalan. Makitam ka di tinakalugan iti kotse a sumungad. Nimot gabat dayjay. Naka-formal attire ti loko. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, no agregat ka, laglagi ipem. Ada ti bendisyon ken ayat ni Apo para ken ka, dayto iti balay amang iparik na ti ayat ni Dios. Adda sumungad a kotse. Mapansamat di ta pagadalan. Ha? Makitam ka di tinakalugan iti kotse a sumungad. Nimot gabat dayjay. Kan naka-formal attire ti loko. Isu ka no ti valedictorian day ta agabat. Sino nga ta tilakay? Kan apay akadwanan ni Renz. Napandan iti parking lot. Madamdama, mangrugin ti graduation. Sayang nga talaga. Maawat da ti diploma da. Idinto tawan diploma ta. Wen nga rod. Ay, apay nga umapalakmatan kadagiti kaadalan ta. Uray siya nga rod. Maudya talaga ti babawi. Ay kamlawan ka, apok. Nakaturpos kamot laengen. Agyaman ak unay kada kayo, lolo. Noawan kayo. Jak amo no anyan tinagbanagak. Sa anak siguro ang nakaturpos. No di nak tinulungan iti dayding aldaw. Di ta kumanagamam mo. Mamati ak, nga inturong nak ni Apo itinasaya ta tao. Katda kayo dayta, lolo. Gapo iti kinasingpet mo nga ubeng. No saan ka nasingpet? Pinapanaw ka kuman iti balay ko. Uray da kayo mat, lolo. Nasingpat kayo mat. Mala, mapantangaro din iti restaurant. Silibraran ta ti panagturpos mo. Adon tinakaawid, ngam adda ka pala dito pagadalan. Ada lang namin urayak, ma'am. Ma'am, kasapulan ka di nga agulit danan si Ken Edward? No kumain complete dalaang, mabalin ang maaladan to ti diploma da. No, makumpleto dati kurang da. Ngam saan mat? Tika ato ka di tilangan da ti daduma ang makagapo, ma'am? Saan lang aday ta? Nababaamin dagiti grado da. Naikanda iti gundaway amang ipangato. Ngam jay mat agpaliwawang tinararamid da. Sayang ang arot, ma'am. Talaga asayang. Uray saan daunay analaing no inggagaid da kumamat. Maikanda ko maiti konsiderasyon. Ngam saan mat? Nakitak idaadwa ijibatog ti balay da ako mitkita diti pagadalan. Mabalin ang masayangan da tasaan da ang nakaturpos. Ita tasaan kayo pa'y asumbrek iti universidad. Agsursuro kang agmaneho. Tapno sikan ti mangimaneho iti lugan no adda papananta. Lolo, interesado akmot ang makasursurong agmaneho. Nalakalaeng nga sursuruan ti agmaneho. No lagay ta interesado ka. Interesado ak launay, lolo. Inta ka din? Inta pa'y mangala iti student permit mo Apaman amamuam ti agmaneho. Maaramat mo ti may sakot Ha? Di ka din abungan ako ti garahe, lolo? Kotse ti may nga anak ko dayjay. Pinanawan na, idinapan ni Amerika. Ipaaramat yu kanyak, lolo? Una, basta an nadam.
Tapno ada aramatan ti anak ko into nagbakasyon. Ni, sika mo ti masabat ko, Eva. Naka-enroll ka din iti universidad? Saan pa'y? Sika, naka-enroll ka din? Saan pa? Inton Lunes pa iti ipapan ko. Inton Lunes mat nga rod ti ipapan ko. Tapno agkuyog ta. O sige, agin nuray tangaro dito iti oras ti alas 7 inton Lunes. Adayaw ka dito pagaw-awidam? Saan matunay nga dayo? Dito'y lang ti ayan ti dalan nga agturong iti balay mi. Uy, Nancy, adda ka ma dito'y palengke. Ay, dakalan ti tiyan mo ah. Saanan ang mailamang. Wen, adaw may kugatangan. Nagapo ak iti ospital. Apay, asino ti adda di ospital? Napanak nagpa-prenatal check-up. Apay, adi mo kadwa ni Edward, anapan nagpa-check up. Day tangarot ti pakasurunak. Manipod dakkelan ti tiyan ko. Di nakon kadkaduan ang magmagna. Makapasuron. Apay, kumati, nakakadwaan. Idi saan pa adakkel ti tiyan ko. Kanayon nakakadwaan nga agpasyar. Ngam itantadakkel. Di nakon kayat akakuyog. Anya? Ay, unay katikas ta klase ti lalaki. Irresponsable ah. Kinagpay suna. Masursurunak kan kwa na. Gapo iti aramid na. Renz! Hoy, aginroll ka kadimat? Ay, ada kadwa na nagpintas sa babae. Wan, Remy.Ag-enroll ka kadimot dito nga universidad? Wan, aginroll akmat. Uy, asino ta kadwam? Isugayam ni Eva. Eva, ni Remy. Sigud ka adalak iti high school. Hi, nice meeting you. Likewise, Miss Eva. Ay, Eva laangan. Formal unay no adapay la miss na. Anya ka diti course mo? Education. Ay, saan tayo nga ron nga agpada iti department? Ijay kami sciences ka ni Renz. Ay, imbag man tagadwa kayo. Awan pa'y makita kakadwak ita. Ngamin, ita lang nga umayak dito eh. Nancy, amom ka di na panak ija universidad? Kat nakitak ijay ni Renz? Amang ano nag-apply kas janitor ijay. Tapno adda aramatan na. Saan? Ada kadwa na. Dinamag ko, nag-enroll kat wan ka no. Adda nga tamang tultulong kan kwa na. Pangalan na kumamat iti pagadal na. Sigurado nga scholar day jay. The valedictorian kat nga rod. Sa bagay. Ay, sayang. Nakaturpusak kumamat. Tapno agenrolak mat iti kolehyo. Sayang. Inun-unam to mati nakirelasyon. Itala ang ama-amiris ko. Jakmat kaya ti agulit nga agadal. Kan may sa, into naganak ka, kapilitan nga awiram ti anak mo. Kasano ka nga maka-eskwela? Apay ngay may ka dito eh. Agpaiso ka di. Nga adda sa bali akakuy-kuyog mo. Iso addi kan umay ijabalay. Apay ko ma. No adda sa bali akakuy-kuyog ko. Apay asan asyak ti awisam. Siyak kumati kakuyog mo nga agpasyar. Kita mamatay tayo tsuram. Kaslad da tambor asar sarunwam. Awanan ka itibain. Gapo ta masikuga kon. Di na kon kayat akadwang agpasyar. Apay ngamin ngayon palubos mo nagsikog ka. Saan kumapay? Makapasuron ka talaga. Agan na kaktulang Makitam. Oh, anya kumati makitak no aganak ka? Ti anak ta. Si kanto ti agaw awir. Oh, apay nagsangsangit ka, simbang pa. Kagurag-kurak na dyan lalaki. At dagit din sa bali akadwa nang agpaspasyar. Dayjay ka diti ko nam amangay ayatken ka. Kunak no saan nga agbalbali, mami. No dimngag ka kumaidi iti pamagbagak. Awan day taas ang sangitam ita. Ada ka kumaita ijay universidad. Diyak
ngamin ni namnama akasto ti pagbanagan ti amin. Amom itan, nga inumob ti luam, gapoy tinasapa pandaki relasyon mo. Ano sap? Taday ti kinayat mo. Lolo, ikatak ti abong ti kamam. Kan alaak mo tanti ulasyo taglabaak. Nalpas mo ka din, jar aramidem a report mo, apok. Un lolo, isung aglaba akon. Tapno na dalos ti ulas kan abong ti kama. Uray awan ti babae dito'y balay. Awan maurno nga murang. Narigrigat ti aglaban no maurnong, lolo. Saan ka nagkamalian ang alakan ka dito'y balay ko? Isung agyaman ako na imat kada kayo, lolo. Ita, sumagmamanulangan atawan. May sakto na profesional. Ngam no saan ka anasaririt? Saan ka mo ta makaturpos? Ngam no awan matidakkel atulong yu kanyak. Diyak ko mamaragpat ti arapaap ko, lolo. Mami, nagsakit ti tiyan ko. Aga na kaksan. Awagam ni Edward, tapno da kadwata mapan iti ospital. Da kayon ti mga awag. Alangin niyo ti cellphone ko, mami. Ay, daytoy ka ti kukunakon. Ayan tay cellphone mo. Di talamisaan, mami. Saan aga po iti kinasukir yu? Saan kumakas to iti mapaspasama kita? Ay, una yan ay Hello? Napay ngay maawag ka katrabiin. Makaturturog ak pa lang. Naimas ti tuturugam, dita, dito tagsaksakit ti tiyan di anak ko. Ha? Aganakan, rumwaran ti putot mo. Kasta ka di. Kat, ayan nyo ita, mami. Ada kami dito'y balay. Mangala ka itilugan, ta iyag mo dito'y. Pangiluganan ta ni Nancy. Sapay awan kwartak. Awan pa'y matrabaho. Nga, just kay ka lalaki. Irresponsable. Makamukamot amang iremedyo na. At dala mapasabak iti anak ko. Idarum ka. Sige, mami. Urayan dak dita. Mangkita kitilugan nga ramatin tayo. Bye. Ay, just kadayjay nga ama ti anak mo. Amo na tinagputot, ngam di na amo nga isaganaan o rumwaron ti imputot na. Inutil! Saan kayo na sumanao, mami? Tanagsakit ti tiyan ko. Kasano? Kat inutil di awanan bain? Awan ka no kwartana? Hay! Makapasuron! Umay ka di, mami. Imbagak amang iremedyo itilugan, ta umay ditoy. Amangan no saan nga umay. Padasan na! Imbagak ano saan nga umay. Idarom ko, gapoy tinaramid na ka. Urayan tangarod ginggay ti madamdama. Nawan pa laang mangalatan iti sa bali alugan. Nagsakit talaga ti tiyan ko. Anya pa'y ngay, no di kasta. Kasapulan asyak ti rumwar nga agbiro kiti pagluganan. Ay, just kinay dya lalaki. Agputot lang ti paglayngan na. Dito'y kapay ka no labor room. Tasaan pa'y arumwar na ita anak mo. Adalay nakgatangan. Sige, mami. Nagsakit na talaga. Amok lang kumakastoy. Diyak ko maimanugot iti ibagbagam ide. Just kika, Edward. Apay, just kayak. Kat di ka mat pinilit. Nagayatan ta matadwa. Ilutam ti sakak. Tilupok. Ti tiyan ko. Uy, diyak amo no ayan tinasakit. Diyak mo matilutak. Anyaya ti pailot mo. Kompormiditan ti ilutam Takasla na sakit amin na pasit ti bagi kiti panagrignak. Matayak sa. Diyak mat mapagigiddan nga ilutan amin nga ibagbagam. Inton kwan, inkusay kaditan. Di nakpay matulungan ni tinasakit ko. Just kika. Just kila aminen. Ilutan ka lang aruden. Saan mat nga ilot ti araramidam? Pagpagkalman. Da kayo matnana. Apay kaslada parikot yo. Ay, adala na pan ko kinatang dita butika. Adda ni Nancy di ospital. Marigatan nga aganak.
Idi pa'y rabi nga impan mingam saan pa'y anaga kaging ita. Umayak mat nga rod, Nana. Awan klasik ita. Taada ka no meeting ti professor mi. Sige, intaman nga rod basang. Ada ka din ni Edward Ijay, Nana? Wen, ada ijay. Iso ti inawagak ang mga alay ti lugan. No, iti pa'y rabi ingayin panyo. Medyo nabayag nga rod, Nana. Ay, wen nga rod. Idi kinita ti doktor. Saan pa'y mat ka no arumbor ti ubing? Iso nga adda pa'y laang ijay labor room aging gaita. Ayan ni Nancy, Edward. Impandan ni delivery room. Marigatan unay. Dakkel sa kanong amin ti ubing. Amangan mat no masies. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, no agregat ka, laglagi ipem. Ada ti bendisyon ken ayat ni Apo para ken ka, daytoy ti balay amang iparik na ti ayat ni Dios. Ayan ni Nancy, Edward. Impandan iti delivery room. Marigatan unay. Dakkel sa kanong amin ti ubing. Amangan no masies. Awan nga min ehersisyo na. Kanayon ang nakaidawan no nakatugaw. Kung kanayon ang magnang masadot mat. Aguray tayo latta dito yung ti delivery room, Nana. Anya pa yung ay no di kasta. Ubing pa'y unay tigayam ko. Nga madanton anak na. Isapay ko mga rod ta makaanakan. Madanaganak pa yun. Aday tan ti doktor. Doktor, nakaanak ka din di anak ko. Ipanday di operating room, misis. O sige, panawan kayo, pay. Ayan gayam ti ama ti ubing tagpirma. Adda kayo dito yung universidad, ma'am? Adda lagi nagarak ditoy. Dito'y kagayam nga agad-adan. Kat kumusta mat ti panagadal mo? Nasayaat mat, ma'am. Anya ka di akurso ti inalam. Kina doktor, ma'am. Wow! Talaga? Si lang ti estudyante ka na nga la iti kinadoktor. Awan pa'y nagturpos nga estudyante iti kas na kurso manipod pa idi. Sapay ko ma, tagbaligi ak, ma'am. Namnamaag ngagbaligi ka. Tamok anaanos ka nalaing ka nga estudyante. Agyaman ak iti dayta pa nagtalak, ma'am. Ada yung luar daan akumutan. Asino nga taday, Jay? Surutot man tadamagak no asino day chay. Excuse me, sino ka di day ta pasyente? Milagros, nana. Agyamanak. Ay, punaklakit din no asino na. Nakigtutak pa. Kung naglakit din no asino itayon. Uray siyak nga rod. Ay, nagbayag matan nga aganak ti anak ko. Apay nga awan dito ni Remy. Kastoy nga oras na makitkitak dito eh. Wan nga agpay so. Apay nga wan pay. Dito iti pagurayan na iti sumaruno a subject na. Ang awan pay. Saan nga tangag sakit? Wano? Adda na pasama kan kwa na. Padasak nga awagan, no ayan na. O sige, tapno maamuan ta no apay. O sige, mabit lang Alaak ti cellphone ko iti bag ko. Mas daawak. Itala ang awan dito eh. Sigud mat nga adda dito iti kastoy nga oras. Hello, Renz. Nakaawag ka mat? Ayan mo ka di. Ada klase mita. Awan ka pay. Adag dito yung ospital. Ospital? Ano ka? Apay nga adda ka dito ospital. Ni Nancy. Adda dito yung ospital taganak. Nga marigatan. Impandan iti operating room. Kasta ka di. Kaasimat nga rod Madanagan kami kanina na Aurora. Saan kayo unay nga agdandanag? Ikararag ko. A safety ti operation. Agyaman ak una, Renz. Sapay ko ma. Tamalpasan ti operasyon. Sino arrange ni kinasaritam? Ni Renz Agaba. Apay nga awagan nyo iti gabat, Nana. Kat numada mga agad-adal iti universidad. Agad-adal? Sino ti pagpapaadal kan kwa na? Di na pa'y mabayadan ti abang ti kwarto na idi kanyak. Adan sa lakay amang tultulong kan kwa na. Sa may nga scholar. Libre ti tuition na.
Nakaamuam nga damang tultulong kan kuana. Imay lakay, idi nagturpos kami, nana. Nakakutseda ka niya, Renz. Anya, nagturpos ni Renz? Ni, ito lang ang anamwak dayta. Isupay nga ro di valedictoria, nana. Dalaang Nancy kan Edward, di saan ang nagturpos, idi. Ang bumong ti agmaneho, apok. Insamiram tinagadal kan nagsursuro ang nagmaneho. Utang ko amin kada kayo tinasaya at mapaspasamak iti biyag ko, lolo. Nuanyaman ti rigat ang napadasam iti napalabas, saan itan, apok. Inasikaso na ka na imbag, iswasan kamat abaybayan. No inasikaso kayo man, dayta kat gapo iti panagayat ko kada kayo. Taimbilang nak, apod nung apo ko yo, lolo. Mamati ka kadi, at mairuruman kat saan abaybayan ti apo. Lolo, dayta ngamin ti kanayon nga ibaga kanyak day dinanang. Madi ka no, timanglo ko iti pada tao. Ala, ituloy mo ti kasta kababalin mo. Tapno kanayon na kamat atarabayan ti apo. Lolo, agtong palak iti amin nga ibalakad yu kanyak. Ay, imbaglakit din ta nakalasatan dagiti agina. Lalaki ti anak mi. Naglukmag. Iso ang narigatan ni Nancy. Itataadan anak yo. Masapul nga agawid kan ijabalay. Tapno maasikaso mo't ni Nancy kan ti anak yo. Kaya't siya makiawid na kinyabalay yun, nana? Saan aga po taawatan ka akas manugang? No di kat asikasuam ida nga agina. Uwa na, nana. Yawag ko balay mi. Tapno amuda. Itataadan pamilyam. Masapul nga agbiro kamutan iti trabahom. Taadan mang namnamakan ka. Uwa na. Apaman na makatanggad ni Nancy. Inakagbirok iti trabaho. Narigat ti agbirok iti trabaho. Taubing kapay. Kandi kapay nakaturpos iti high school. Ay, day tangamin kat. Taapurado kayo unay. Apay anak karupangat ka dita. Naglaing asumaw ni mamim. Adak lang aro din dito eh. Tila may bagbagana pa'y. Ano samon? Talaga kasya ni mami. Ibaga na nga ubing tapay ka nung amin. Ang mga nuinton adda ako ni Jibalayo. Pati si Kamat, sumanaw. Adda nga ta sumanao, no husto ti aramid mo. Saan mo't nga ta? Narigat samot ti makikabalay kini mamim. Bagayam latan Agtong palkalatan no anya ti bagana. Ngamno jak makanos. Agawidak. Panawan na kami iti anak ta. No kayat mo? Sumurot kayo kanyak. Kasanon, no di kamot agkatunusan kadagiti dadakkel mo. Adala ko mapagyanan ta. Ngawan ti makibibiyang. Kasano, kat agpada nga awan trabaho ta. Narigat ti agbirok iti trabaho. Kasano tayo nga agbyag? Masapul mat nga adda agaw awer. Itatada tayo dito'y balay. Asikasuam ni Nancy. Tada pa ka kumikumak. Saan nyo nga ipatudon amin kanyak? Wala na. Adda ka di papanan nyo, mami? Awan, gamdya kaya't asyak ti pangnamnamaan nyo. Kunak ngamin idi nga agadal kayo pa'y. Ita, adan anak yo. Ngamawan mo't iso amin yo. Uray daya perla ko mati ubing. Di kayo pa'y makagatang. Agawid akbiit. Tainak mangibaga kadag iti dadakkel ko iti paggatang iti diaper, nana. Abangan no iti ipapanaw mo ket di ka nagsubli. Agsubliak. Barang adda maited da kanya kakwarta. Idi pa'y kumamasikog insaga na amon ti panaganak na. Anya ngay ita. Maawatam ka diitan, no apay nga imbagak idi nga agadal kapay nga umuna. Sakbay nga aggarangganjang ka. Wen, mami, pakawanan na ko, ma. Anya pa'y ti maaramidak kat nalpasan. Saanan amay babawi. Ngamsyak ita ti agparikot kadagiti masapsapulyo. Ay, just kikit de. Bayan nyo, mami. Tagsapulak to iti trabaho. Agsapol kay ti trabaho? Kasanot anak mo?
Ibolos mo latan di ta kwarto. Kasano ang makadede? Pasensya kayon, Mami. Barang ada madiskitar ni Edward a kwarta. Daitakot. Saan nyo ang napanunot na gita banag? Sakbay ang nagsagmak kayo. Ada ka maggayaman, Edward. Ada ka din na diskitar mo? Ang damat basit. Inggatang ko na iti adu-adaya par. Taigabur ko man kini mamim. Ay, pasensya mo ni Mami, Edward. Nasakit lang tinakam na. Ta saan taan nakaturpos. Sa maysa, makikabkab balay talaang. Makapasakit met ngamin ti panagsasaw ti inam. Bagayan talatan. Tapno saan nga ad-adda sumanao. Kastoy gayam ti rigat ti makikabbalay. No amok la ko maakastoy. Aganos ta, tagpada ta nagsukir. Umapal ni Mami, tagad-adal ni Remy. Ken, ada pa'y nadamag na amay sa. Anya day ta nadamag na. Ningamin gabat. Naku na ni Remy nga agad-adal kanumat iti universidad apagad-adalan na. Anya? Pangalana ngay kumay ti pagadal na. Valedictorian jay tao. Iso asaan nga agbayad iti tuition na. Sublatan man mat ni baby. Nabanuga ka mang isalsalakan ko na. Apay ngamin nga isalam. Idi sumlatan. Agsardeng to no mabannog nga agsangsangit. Agurigur. Sublatan mat Tay-tay pay lang agur-urok ka. Nabanugak nga rod anapan nagbiro iti trabaho. Inaktumanan into bigat. Makapasuron ka mat. Dinak pa'y amo at tulungan iti rigat ko. Nalakaayat ti kanayon ang mapuyat nga gisala iti ubing. Imbagkan ka Tanda ka lang dito balay. Siyak ngay. Kanayon nakarumar. Pumanag na nga agbirbirok. Una yan ti kastoy. Dep pa ti babawi. No apay ang nagsagmakakan ka. Nang nangruna kanya ka. No amukla kastoy. Adayumot nagsagmakakan ka. Makarengreng tangiwat mo. Amom ka di nga idinapanag iti ayan da Nancy? Kanayon ti apada ka ni Edward? Apay ko mga agapada. Kat no nagsamit ti ayan ayat da idi. Di da pa'y mapanag-eskwela, tamapandag date. Gapo siguro iti rigat ti panagbiag da ita, Agpadadamot nga awan trabaho na. Narigat nga min ti agbirok iti trabaho. No di pa'y nakatupos iti uray high school laeng. Kimutong pa yan ni Nancy. Kaslabim makat ti langana. Agsipod, taadan responsibilidad na iti anak na. Samaysa, ti konsumisyon kat mangpakutong iti tao. Dandani akon agturpos iti kina-nurse. Ngamsi ka, saan pa'y? Ta kina-doktor mo tinalam. Ikaguma ka na yunan dagiti units nga i-enroll ko. Tapno daras malpas. Ag-summer kada summer. Tapno saan unay ang mabayag. Diyay to pagtrabaho ng ospital ti pag-internam, No iso ti ibaga ti pagadala na papanak. Okay lat tamat. Ay na, adanton gayam ko doktor. Sapay kumaa. Tamatunoy ko day tang arapaap. Posible ang mapasamak. Tana saririt kan nagagat ka nga agadan. Nagngangato dagiti grado. Diyak pa'y lang malipatan. Ti panang papanaw da kanyak iti pagkaskasiraak. Tadyak makabayad iti abang ko. Ngam no maminsan, adadag iti pasamak amang itundakan ka iti pagsaya atam. Sa bagay, pudno day takunam. No dinak pinapanaw ni Nana Aurora. Saan kami mat nagkita ka ni Lolo Samuel? Anya nga ta? No sarong karak na Nana Aurora. Naragsak mi nga awateng ka itilakbay abroad TV, no agregat ka, laglagi ipem. Ada ti bendisyon ken ayat ni Apo para ken ka, daytoy ti balay amang iparik na ti ayat ni Dios. Amom, no maminsan, adadag iti pasamak amang itundakan ka iti pagsaya atam. Sa bagay, pudno day takunam. No dinak pinapanaw ni Nana Aurora, saan kami mat nagkita ka ni Lolo Samuel? Ay, anya nga ta? No inak ida pasyaran. Adakan ka, no kaya't mo apasyaran ti sigod anagyanam. Siguro,
Imbal lang dandag iti gamit ko anabati jay. Apay, napatag ka di dagiti imbati mi jay? Dagiti gamit ko iti kusina kan ulas. Saan ko na sinubli Tanakipag naedak matan kan ni Lolo Samuel. Mabalin mo matlata mapanalaan. No ada sentimental value na kan kadagi jay nga alikaman. Sana bale? Dumtang to day tangal daw. Barang sanda pa nga imbal lang Kasano itan Renz? No agturpos tayo, agtuloy ka pa'y. Naat nga tumati kurso nga inalam. Agradwarak mo't ngam pre-med lang. Ituloy ko manan, tapno na anay ti kinadoktor ko. Kasta ka di? Imbagak nga rod kan kuana, nga ijay to pagtrabahwak nga ospital ti paginternan na. Tapno saan kami nga agin na dayo? Sa dino ka di nga ospital tinamnamama pagtrabahuan. Iti asidagmatlaan diti pagadalan. Ada ka bagyak amang isarak kanya. Sigod nga staff iti dayjay nga ospital. Kaadwan mat nga estudyante. Kat dito'y dan nga agintern. Depende nga minno maminsan. No ado ti estudyante, ibaunda iti sabali nga ospital. Da kayo mati masabat ko, ma'am. Good morning. Good morning. Dandani kayon samutan agturpos iha. Wan, ma'am. Ngam ni Renz. Masapol nga agsuplilat ta iti pagadalan. Tapno ituloy na ti kinadoktor. Bilibak mo't iti dayjay akaadalan nyo. Kasla imposible nga agbalin a doktor. Wan nga rod, ma'am. May sa akanayon da nga ibuli. Gapot ang marigrigat kan ulila. Ita, may santo a doktor. Kita man lang agpayso tigasat ti tao. Nasingpet nga min ni Renz. Wan nga rod, ma'am. May salaang ama bulbuli idi. Kan saan ama tagtagari. Ngam ita, maya tibiyag na. Ayun gayam, saan ka ka din anap-napan ijay ayanda nansi? Saanin, ma'am? Makumikumak ngamin ita, taumadan ti graduation mi. Ay, sayang mo't dagijay adwa, ta saan da nagturpos. Ita, damag ko, kanayon da kano nga agapa. Wan nga rod, ma'am. Simbang sangpet ka pa'y laeng? Awan lang nga ron ti trabahom, nabartak ka pa'y? Awan pa'y sirbim? Nagbusingar manen ti Armalite. Awan ang kay tibain, pumanaw ka laangan, makauma ka! Di pumanaw. Inton kuan. Umay nakbetlaeng ayaban, no at masapol mo. Awan ang ti masapol ko kan ka. Panaw! Anya manunday ta? Idi bagbagaan kayo. Kunayo nga agpinpin natag kayo unay. Mami, Ayan na ngay ita, day ta nga ayat. Nagbalinan agubat. Agin-ginubat kayo latan. nimat ngamin Edward. Ay, salbag day ta nga ayat-ayat. Tanagbalinan agubat kunakmanan. Lolo, mangan kayon. Tamapanak iji ospital, numalpas kayo amangan. Ay, kasla awan ganas kun amangan, apok. Kalubak pa'y nga ron dito lamisaan, Lolo. Ngam masapul amangan kayo. Uray basit laeng. Tapno saan kayo nga agsakit? Ala, mapan ka ni ja ospital apagin internam. Diyak kayat timapan. No saan kayo pa'y amangan, Lolo? Nangan kakadi na po? Una, tapno sa anak amala daw iji ospital, Lolo. Nanganakon itinalpasak ang nagluto. Ala, mangan kayo matan. Bantayan kayo. Alaman langan. Kasta, Lolo. Tapno kanayon kayo anataraki. Ngam no saan kayo amangan, ay kat kumapsot kayo, Ne, si kakadiday ta masabat ko, Edward. Ne, sino kayo tayo? Nagpintas ka matayin? Di na ka din mabigbig? Saan nga rod? Anghel ka ka di, ha? Ay, oo, naikat daytan, Edward. Kumusta gayam di anak yo? Si kamot gayam, Remy. Itultulod ni Nancy J. Pagadalan. Anda ni ti daycare. Ay, nagbiitan ti panawan. Mm-mm. Daycare gaya man. Siyak, mangisurusuro akmatan. Ngam saan aditoy. Volunteer teacher pa'y lang.
Nagturpos ka, kas maestra? Katurturpos ko. No adan tuwayak. Mapahanak man iti balay da Nancy? Ano na? Ingka pa siya rin di gayam mo. Kasla kanayon nga agbusingar nga armalite, tingiwat na. Nancy, apay akas dyan matan tinagbanagan ni Edward. Bartak matan. No sana makasarak iti trabaho na. Ti barkada na ti kasinarak na. Mas dahawak iti nakita. Laklakayan matan iti itsura na. Nadulpot pa yun. Papakpakan laeng ako na ni mami. Uray ko man no asikaswen na ti anak mi. Tapno siyak ti mapan agbirok iti trabaho. Anya ngay trabaho ti Sirikam. Uray servidora. Wano sales girl. Basta adam ako na trabaho. Adamot nga min anak mo ang makasapul kan ka. Saan ka di nga itultulod ni mami mo daduma? Rumbeng ka no asyak ti mangitulod. Jakmat mapilit. Tayin na ko magtrabaho. Madipay ati sungbat na. Anya ka di ti sungbat na ako nam. No kano sa anak ngamin nga ampang. Saan ko maakastoy tinagbanagak? Ay, nasakit la siguro tinakam na. Tanapa ay iti arapaap na para kan ka. Naggapo ka kadidita balay, basang. Wana na. Imay ko man sinarungkaran tigayim ko Kumusta ka ngay itabalasang ko? Mangisuro akmatan di tabangir a pagadalan nana. Ngam, volunteer pa ilaang Ay, imbagpaikan ka tabaistrakan. Ni Nancy, daychay, papakpakanda iti asawa na. Masurunak, kanayon da pay nga agapa. Ti panagayat da idikat nagbalinen agubat. Ni nana mat. O na yun tagubat. Kastan sa ti aggaganat ken ayat. Kurang pa itinakam da. Iso na uma da adagos iti tunggal maysa. Kablawan ka, Renz. Dandanin ti baligim. Agyaman ako unay ka ni Apo. Tanaan anusak tinaunday apa nag-eskwela. Gapo iti anus kan gagat mo. Naan-anay ton ti kinadoktor mo. Kasladyak pay lang mamati. Amaragpat ko daytoy akasasaad iti biyag. Imbag atada ni Lolo Samuel iti biyag mo. Pudnot ako na Eva. Napatag-unay ni Lolo Samuel kanyak. Ket awanak ko maita iti kastoy akasasaad. No saan agapukan kwa na. Si marungkar ka di dagiti anak na nga day ti sabali a pagilian. Wen, nakisauda pa'y kanyak Saan ko kanu abaybay anti amada? Ipauitan dakmat iti pang-allowance ko. Ay na, naggasat ka. Tanakatumpong ka itikas ka ni Lolo Samuel. Agtulak daman, sika, Edward. Anya ti pagtulagan ta. No ti panagkalay sa tikidawam. Saan kan nga agarapaap, tawan maaramat kunak manen. Amok nga awan kwartam. Tadi ka pa'y makagatang iti brief mo. Tagiwat mo, anda makangag. Amumot gayam tagbain. Ala, yung bagam nga ruden, no anya di ko na mapagtulagan ta. Sikat agtagibalay, tasyak tagbirok iti trabaho. Sales girl, wano waitress. Adakan ka dahi ta. Ngam no sumangpat ka, sakmat ti rumwar, tainak agpalpaliwa. Apay, rumwarak ka di amapan agpalpaliwa, no sumangpat ka anapan nagbalog. Doan niya, ada ka di nasara ka matrabahom? Ada tanapanak nga rod nagbirok. Siguro, sa bali ti sapsapulam no ingka agbirok iti trabaho. Taapay nga aging gaita, kat awan paylat trabahom. Anya kumangay ti sabali sa pulak. Diyak amukan ka Barkada siguro ating kasapsapulan. Saan at trabaho? At day taa ka manin. Agbusingar man ta armalit ang iwat mo. Panawan ka man langan. Uray saan kan ngagsubsubli? Makapawan kay tiganas. Inton sumangpat ka, nabartek ka manan. Kumusta tinapanam?
Ada ka di matla na sarakab at trabaho. Servidora iti karinderya, mami. Imbaglaangan ngam ti awan. Ano sama? Taisubot ti kay batugam. No kuma nag-eskwela ka kunakmanan. Ni mami mat. Dayjay lakit din ti sangkaulit na. Husto ka din. Nalpasan. Saanan ang maibabawi? Apay, kasuron mo amang ngagtimadi nga inaramid mo. Agbababawi aklang arudan. No napasaktang mantirik nayo, agkidawak iti pamakawan kada kayo, mami. Napakawan ka man, at dalata sakit amariknak iti kaunggak. Nang runa numakitkitak dagiti kaadalam, adi adal itan. Sumagmamanulaangan nga aldaw, agturpuskan. Manulaangan nga agpang, mabigbig-big kanton a doktor. Dr. Renz. Kablaawan ka. Si Kamat, nagsapa dahi ta nakablaaw, Eva. Saan pa'y anadanon ti graduation? Kat madanon to Ngam, masapula siya ti kaunaan amang kablaaw kan ka. Naan-anay ti ragsak ko. Nupat gam tikid-kid dawakan ka. Saan ka di nagkariak? Asong batan ka apaman nga agturpus ka? Diyak kayat amadadaal ti arapaap mo. Iso nga imbagak nga urayan ta ti graduation mo. Namnamaak nga ruday ta, Eva. Dublen to ti ragsak ko, iti daytang aldaw. Ngamne, kita ama. Ama ano, ma-heart attack ka. Ha? Nubilang man kasta, basol mo, heart attack ka. Anya? Ada basol ko? Ay, delikado nga rin no kasta. Dahito iti sidaan ta ita, lolo. Liklikan tapay lang ti karne. Tapno napigsa ti tumang yo, inton agradwara kakas doktor. Manipod saan ka na nagluto iti karne. Pimigsa manin ti tumang ko. Uray ka nga tuwan nga intablado. Kabailak nga ulyan. Da kayo manan ti kadwak nga agmarcha, lolo. Isu nga ing kagumaak, anat natang tilinotok asidaan ta. Maragsakan ako na apok. Manipod adda ka akad kadwak. Sanak unay anakarik na iti iliw. Nang runa pa'y kanyak, lolo. Nagbibiyagak iti liday, idi awanak pa iti sidong yo. Angam ita, napalalo ti ragsak ko, lolo. Awan kaya mapok. Kunatay kayem ko nga staff iti ospital. Nga agtrabaho kay jay, apaaman ang makaturpos ka. Daytat imbagada, lolo. Agabrod ka no ngamin tidaduma do Dr. Ijay. Ay, day tama ti pagdaksan na numaminsan. No nalaingan dagiti do doktor dito'y Pinas. Pumanaw dan, tamapanda nagtrabaho ijay abroad. Kat dagiti agsursuro ti agbati. Nasakit man nga aklunan. Ngam day ta tipudno. Kablaawan ka po. Naggraduar ka niti kinadoktor. Ay na, agyaman ako unay, lolo. Isagot ko kada kayo ti diploma. Nairuto na ti arakop mo ako. Hamangan no jak makaangas. Nairot ka din, lolo. Congratulations, future Dr. Renz. Thank you, Miss Eva. Asino ka di dahito napintas sa balasa nga po? Kaadalan kan gayem ko. Angam, pinarigat nak, lolo. Ha? Renz? Apay pinarigat na ka ako nam. Idi pa yung agar-armak. Ngam dinak matlasong batanan, lolo. Kunaklakit dinwan niya itayan. Alan basang. Song bata mo ni Renz. Ha? Pati ni Lolo? Kaduam amang aram kanyak? Song bata nak ngaminan. Taintay ijer. Naragsak mi nga awaten ka iti Lakbay Abroad TV. Iti tunggal sa Okentawa, mariknam tirago, panakailiw, ken bendisyon ni Apo Dios. Ditoy, saan ka amasibeg, ada manggeg ken mangyaliw ken ka, iti ayat ken pamati.
Ako naklakit, dinuan niya itayain. Alan, basang, sumpata mo ni Renz. Pati ni Lolo? Kadwam ang mangaram kanya? Sungbatan nak ngaminan taintayon ije restaurant. Ay, sige man langan. Sungbatan kan. I love you, Renz. Ay na, agyaman ak unay Eva. Dua kamin ka na Eva. Sinungbatan ak matlangan. I love you, Mat Eva. San mo apigsaan, nakababain? Ha? Apay ko makababain. Pakaragsaka kidi Ala, intayon ije restaurant. Mapanak ag trabaho. Sikapay lang timang digos kan mangitulod iti anak tayo di pagadalan. Anya? Siyak pa'y timang digos? Mapanak nga ron ag trabaho. Alangan adigusak kat nasapapay. Nakaturog pa'y di ubing. Digusam, sakbay arumwar ka. Urayam ama kariing. Amangan no ikatendak no kanayo nakamaladaw iti trabaho. Ay, una yan ti kastoy. Agpadigos, agitulod, agsundo kan anyapay. No kumata da trabahom, siyak ti mga ramid kadagita. Ngem gapo taawan, anusam. O sige, innakon. Ni, sigamat, Nancy. Ada ka dito tiyandaan? Uray sika. Adda ka matiti tiyandaan. Saan ka di ako nam amang isuro ka? Nalipatam ka di Sabado itan? Awan klase. Ay, kasta ka di. Diyak pa'y kat amunuan niya ti aldaw itan. Pagilasinan nga stress ka akanayon. Saan anatal na ti panunot mo? Pudno day tayong bagam. Ado ti pakarikutak. Nangruna ni Edward. Pagbabawyak launay ti panakailawan ko kankwana. Ay na, maala day ta, itinasaya at apanagsarita yo. Itinasaya at awagas. Adan anak yo, day ta ti panunutan yo. Day tangarod kat. Ti anak mi ti makagapo. No apay nga an-anusak. May mayat no kasaritam itinaalumanay. Ngam ti kanayon mo ang iwatan. Saan ko ama ipasigurado? Ang padasak. Saan laang apadasan? No di kat aramidam. Tapno lumagan ti barukong mo. Diferensya talaga tinalaingan niya. Apaman ana ipasam ti board exam, nakatrabaho kan adagos dito nga ospital. Una, saan laday ta? Nakita da siguro asana kasadot. Ken napudno ak ngagtrabaho idi internak dito nga ospital. Sa bagay, day tamot ti kayat da, tinagagat ken napudno agtrabaho. Sa maysa, kabagyan ni Lolo ti daddo mga staff dito Okay, intangaro din agtrabaho. Okay, honey. You're the boss. Adda pasyente nga agkasapulan iti serbisyo ta. Mapanta iti emergency room. Adda inyo nagdaitay a pasyente ijay. Ala, kartangan-tangarod ti mapan ijay. Masapul ang makadanon ta ijay adagos. Da kayo matgayam manang. Nudyak agkamali, si katiin na ni Nancy, saan ka di? Apay ka di, maestra. Kumusta mat ita ni Nancy manang? Nabayag ajak nakit kita. May sa serbidora iti karinderya, ma'am. Kasta ka di manang? Pakumusta am tuman? Nabayagan ajak nakit kita. Sa balin samot ti pagisursurwan niyo, maestra. Nagpayalisak, tadayo ngamin ijay sigod apang isursurwak manang. Sumat lagayam asaan kayon amakit kita iti pagadalan iti asidag ti balay mi. Taimalis kayo matgayaman. Wan manang. O sige nga Rod, pakumustaan yung tulatan ti sigod nga estudyante. Ay, uwan maestra. Dumanon ti pakumustayo. Nasabat ko itay ni Mrs. Fe a maestram idi. Malagip na kapaymat. Pagkunaan nyo ang malagipnak, mami. Dinamag na no siyak ti inam. Dinamag ko no apay. Kinumusta na ka. Imbagak ti pudno. Serbidora ka iti may sa karinderya.
Apay nga imbagayo, mami. Saan nyo kuman nga imbagbaga? Apay, ibain mo ti trabaho. Idida mo, saan ko mga ibaga? Ang maamuan ng tumatlaang. Anya nga iti kunana. Idi imbagayo a waitress ti trabaho. Awan mat, imbaga na nga idanon ko ti pakumusta na. Imbagman, tamalagip nakpay. Kat amumo na, no apay amalagip na kapay aging ita. Nalpasa ko na nagplantya. Sikan ti makaamukan ni Boyet, tamapan akon iti karinderya. Awan ka di overtime mo manin? Saan ko nga mo? Depende no ado ti tao. Ngam no awan ti tao, ay kat masapak nga agawid At ako mangamin papanakinton malam. Papanam ka di. Aglaba ka kuma. Naurnungan ti lalabaan. Imbaga dagiti gagayem ko, nga da ka no bakante at trabaho iti construction. Isu ko mati papanak, no kayat dak ngalaan. Kasanon ti anak ta? Asino nga iti mangitulod? No maalak-laki di jay, di uragi kat kan iti trabahom. Sige. Ikagumaak ti agawid a masapa. Napanintulod ni Edward ti anak da. Napanmata nagtrabaho ni Nancy. Ay, nabanugak na nagsagad ijarwar. Nagadong amin na bulbulong. Kasla maulawak pa'y din. Ay, tinasayaat. Iturog ko man pa'y dito'y sofa. Ay, dahay, nagmayatan ti agilad. Ay, nasakit ti bukot ko anak tangan. Itayak pa'y gamin nga agsagsagad. Iyan anak man pa'y. Takas la maulawak mo tan. Hello, apay ngay mawag ka. Itaman pa'y. Malagip ko nga min. Kasla saan ko anayan plag ti plancha. Anya? Iti kastoy akabayag? No di mo inikat. Ura man na. Iso nga ron nga kakitaan biit. Amangan anyan tinapasamak. Alang harod. Tainak ibagay ti maestra ni Boyet. Subyekto ti ubing, inton pa nag-aawid. Sapay urayag, tadi na kayat apumanawak. Sige nga Rod. Ibagam iti anak ta nga da importante a papanam. Sige, inakon, bye. Adayuak pa ilan. Ngamadan makita ka na puskul nga asok. Pagdarayak. Ijay lakit di balay ti pagtatawudan ti asok. Saan nga ta nakita ni mami ti plancha na kasaksak? Tarasak pa'y ti agtaray. Nakita yo ka din ni mami? Ay na, ay awad mo. Imbaga na itay ang maulaw, ta nagsarsarita kami itay. Iso nga imunag. Idikwan, adan samot kaslabim tak atangke ti LPJ. Idikwan, nagapoy mo taon. Nasken nga ispalak ti katugangak. Sumrekak iti maururam abalay. Ay na, nairuan na ni Aurora. Awan sa mo puot na. Awan lakit nakayawag adagos kadag iti bumbero. Itatadakkelan ti apoy. Saan daw may abumbero? Ay, ipantayon ay di ospital. Darasan niyo. Aywan man, tulungan dak. Ipantayo iti ospital ni katugangak. Sige! Hello, Edward. Kumustan? Gawit ka, tadya ubing. Awan kadwa na nga agawit. Impan ko ni mami dito ospital. Awan puot na. Apay nga awan puot na. Amang ano nakalangab iti asok. Inuwar ko. Ngam awan puot nan. Nukasta, ada na pasamak nga uram. Nauram ti balay. Ala, agawit ka kindin. Uray sak, nasinit mat ti takyag ko. Gapo iti panangirwar ko kini mami. Anya, sige, umayakon. Adda man ang emergency. Mapantay di emergency room. O sige, mapantang arudan. Kasla ni Nana Aurora daytoy. Ha? Nangato ti blood pressure na. High blood daytoy. Ipantayon in GICU. Darasan yung!
O sige, tama pang kakaduaan. Renz, sika ka di dayta? Adda ka matgayam dita. Adda sugat mo. Mangibaunak iti sa bali ang mga sikasukan ka. Tasurutak ni Nana Aurora iti ICU. Sige pay, agsarita ta intun madamdama. Imposible daytoy. Maisan a doktor ni Renz? Agtagtagai na pa ka di? Edward, ayan ni Mami. Imbagta nakita ka dito eh. Nakabenda ti imam. Imposible daytoy. Diyak mamati. Anya ti imposible nga ibagbagam. Ti doktor ana nga si kaso kini Mami. Ni Renz nga awagam idi iti gabat. Anya? Imposible. Imposible talaga. Nabay na anak una itay. Ngam nagdardaras anapan iti ICU. Agsublinto kano ditoy. Mapan ko kitaan ni Mami. Sa anak nga padlaw, denggak ti saritaan ti doktor kan ti nurse iti abay ni Mami. Nakalukat mo't kit di ti ruangan. Di mabati blood pressure na. Na mag-stroke ni Nana Aurora. Naigitan lakit din. Tipan nakauram ti barokong na. Naimbaglaangan. Taintaray da adagos dito ospital. Ang mga nadakdakas din na pasamak. Mabigbig ko ti boses ti doktor. Ang mga nudakdakas din na pasamak kan kwa na. O sige na, tabantaya. I-monitor ko ti kasasaad na. Boses nga agpaiso ni Renz. Ang amok na dyan. At damot sugat ti takyag na. Kasano ang nagbalin a doktor ti inaw-awagak iti gabat. Delikado ka di ti kasasaad ni Mami. Si kamat gayam Nancy. Saan ka ngagdanag? Under observation ni Nana Aurora. Ayan ko ka di. Kumusta kayo, Nana? Anya ka di ti mariknayo? Renz, sika ka di dayta. Nana, kat di kagdanag. Ialis kayo di private room. Mayatan ti kasasadyo, Nana. Masapulasan yu aliwayan ti agas nga inted ko kada kayo. Doktor, agyaman kami unay. Diyak ni namnama doktor kagayamen. Dr. Renz. Kayat ko ti dumawat kan ka iti pamakawan, Renz. Uray saan kami nasayaat kan ka idi. Nasayaat lata ti impakitam kada kami. Nana, maditi agimula iti sakit tinakam. Dayta ti kayat ti apo. Tapno tarabayan nakakanayon. Agbalbaliwak beten. Makikapya akon iti manugang ko. Naimaglangan. Tanaispal na. Mami. Nabayag matan nga okay tayo. Oray sak. Agbalbaliwak matan. Nasayaat no kasta. Kat aggagayam tayo kumaaminan. Kat awisan kayon to. Iti kasarmi ka ni Eva. Tinapintas a nurse ko. Ada sumunga na kotse. Mapansamot di ta pagadalan. Ha? Makitam ka di tinakalugan iti kotse a sumungad. Minut gabat dayjay. Kan naka-formal attire ti loko? Isu ka no ti valedictorian day ta agabat. Sino nga ta tilakay? Kan apay akadwanan ni Renz. Napandan iti parking lot. Madamdama, mangrugin ti graduation. Sayang nga talaga. Maawat da ti diploma da. Idinto tawan diploma ta. Wen nga rod. Ay, apay nga umapalak matan kadagiti kaadalan ta. Uray siya nga rod. Maudya talaga ti babawi. Ay kablawan ka, apok.
Nakaturpos kamot laangan. Agyaman ak unay kada kayo, lolo. Noawan kayo. Jack amo no anyan tinagbanagak. Sa anak siguro ang nakaturpos. No di nak tinulungan iti dayding aldaw. Di ta ko managamam mo. Mamati ak. Nga inturong nak ni Apo itinasaya at tao. Katda kayo dayta, lolo. Gapo iti kinasingpet mo nga ubeng. No saan ka nasingpet? Pinapanaw ka kuman iti balay ko. Uray da kayo mat, lolo. Nasingpat kayo mat. Mala, mapantangaro din iti restaurant. Silibraran ta ti panagturpos mo. Adon tinakaawid, ngam adda ka pala dito pagadalan. Adala ngamin or-orayak, ma'am. Ma'am, kasapulan ka di nga agulit danan si Ken Edward? No kumain complete dalaang, mabalin ang maaladan to ti diploma da. No, makumpleto dati kurang da, ngam saan mat? Tika ato ka di tilangan da ti daduma ang makagapo, ma'am? Saan laang aday ta? Nababaamin dagiti grado da. Naikanday ti gundaway amang ipangato. Ngam jay mat agpaliwawang tinararamid da. Sayang ang arot, ma'am. Talaga asayang. Uray saan da unay analaing no inggagaid da kumamat. Maikanda ko maiti konsiderasyon. Ngam saan mat? Nakitak idaadwa ijibatog ti balay da ako mitkita dito'y pagadalan. Mabalin ang masayangan da ta saan da ang nakaturpos. Ita tasaan kayo pa'y asumbrek iti universidad. Agsursuro kang agmaneho. Tapno sikan ti mangimaneho iti lugan no adda papananta. Lolo, interesado akmot ang makasursurong agmaneho. Nalakalaeng nga sursuruan ti agmaneho. Nula ka, ta interesado ka. Interesado ak launay, lolo. Inta ka din? Inta pa'y mangala iti student permit mo Apaman amamuam ti agmaneho. Maaramat mo ti may sakot Ha? Di ka din abungan ako ti garahe, lolo? Kotse ti may nga anak ko dayjay. Pinanawan na, idi na pa ni Amerika. Ipaaramat yu kanyak, lolo? Una, basta an nadam. Tapno adaramatan ti anak ko into nagbakasyon. Ni, sikamot ti masabat ko, Eva. Naka-enroll ka din iti universidad? Saan pa'y? Sika, naka-enroll ka din? Saan pa'y? Inton Lunes pa iti ipapan ko. Inton Lunes mat nga ron ti ipapan ko. Tapno agkuyog ta. O sige, aginuray ta nga ro dito iti oras ti alas 7 inton Lunes. Adayaw ka dito'y pagaw-awidam? Saan mo tunay nga dayo? Dito'y lang ti ayan ti dalan nga agturong iti balay mi. Uy, Nancy, adda ka mo dito'y palengke. Ay, dakalan ti tiyan mo Saanan ang mailamang. Wen, adaw may kugatangan. Nagapo ak iti ospital. Apay, asino ti adda di ospital? Napanak nagpa-prenatal check-up. Apay, adi mo kadwa ni Edward anapan nagpa-check up. Day tangarot ti pakasurunak. Manipod dakkelan ti tiyan ko. Di nakon kadkaduan ang magmagna. Makapasuron. Apay, kumati nakakadwaan. Idi saan pa'y adakkel ti tiyan ko. Kanayon nakakadwaan nga agpasyar. Ngam itantadakkel. Di na kun kayat akakuyog. Anya? Ay, unay katikas ta klase ti lalaki. Irresponsable, Kinagpay suna. Masursurunak kan kwa na. Gapo iti aramid na. Renz! Hoy, aginroll ka kadimot? Ay, ada kadwa na nagpintas sa babae. Wan, Remy. Aginroll ka kadimot dito'y nga universidad?
Wan, agin rolak mat. Uy, asino ta kadwam? Isugayam ni Eva. Eva, ni Remy. Sigud ka adalak iti high school. Hi, nice meeting you. Likewise, Miss Eva. Ay, Eva laangan. Formal unay no adapay lamis na. Anya ka diti course mo? Education. Ay, saan tayo nga ron nga agpada iti department? Ijay kami sciences ka ni Renz. Ay, imbag man tagadwa kayo. Awan pa'y makita kakadwak ita. Ngamin, italaang nga umayak dito eh. Nancy, amom ka di na pa nakidyo universidad? Kat nakita ijay ni Renz? Amang ano nag-apply kas janitor ijay. Tapno adda aramatan na. Saan? Ada kadwa na. Dinamag ko, nag-enroll kat wan ka no. Adda nga tamang tultulong kan kwa na. Pangalan na kumamot iti pagadal na. Sigurado nga scholar day jay. The valedictorian kat nga rod. Sa bagay. Ay, sayang. Nakaturpusak kumamat. Tapno again rolak mat iti kolehiyo. Sayang. Inununam to matinakirelasyon. Itala ang ama amiris ko. Jakmat kaya ti agulit nga agadal. Kan may sa, into naganak ka, kapilitan nga awiram ti anak mo. Kasano ka ngaya maka-eskwela? Apay ngay may ka ditoy. Agpaiso ka di. Nga adda sa bali akakuy-kuyog mo. Iso addi kan umay ijabalay. Apay ko ma. No adda sa bali akakuy-kuyog ko. Apay asan asyak ti awisam. Siyak kumati kakuyog mo nga agpasyar. Kita mamatay tayo tsuram. Kasla da tambor asar sarunwam. Awanan ka itibain. Gapo ta masikug akon. Di na kon kayat akadwang agpasyar. Apay ngamin nga yung palubos mo nagsikog ka. Saan kumapay? Makapasuron ka talaga. Agan na kaktulang Makitam. Oh, anya kumati makita no aganak ka? Ti anak ta. Si kanto ti agaw awir. Oh, apay nagsasangit ka, simbang pa. Kagurag-gurat na dyan lalaki. At dakit din sa bali ang kadwa ng agpaspasyar. Dayjay ka diti ko nam amangay ayatken ka. Kunaknusan nga agbalbali, mami. No dimngeg ka kumaidi iti pamagbagak. Awan day taas ang sangitam ita. Ada ka kumaita ijay universidad. Diyak ngamin ni namnama akas ti pagbanagan ti amin. Amom itan, nga inumob ti luam, gapoy tinasapa pandaki relasyon mo. Ano sab? Taday ta ti kinayat mo. Lolo, ikatak ti abong ti kamam. Kan alaak mo tan ti ulasyo taglabaak. Nalpas mo ka din, jar aramidem a report mo, apok. Un lolo, isung aglaba akon. Tapno na dalos ti ulas kan abong ti kama. Uray awan ti babae dito'y balay. Awan maurnong amurang. Narigrigat ti aglaban no maurnong, lolo. Saan ka nagkamalian ang alakan ka dito'y balay ko? Isung agyaman ako na imat kada kayo, lolo. Ita, sumagmamanulangan atawan. May sakto na profesional. Ngam no saan ka anasaririt? Saan ka mo ta makaturpos? Ngam no awan matidakkel atulong yu kanyak. Diyak kumamaragpat ti arapaap ko, lolo. Mami, nagsakit ti tiyan ko. Aga na kaksan. Awagam ni Edward, tapno da kadwata mapan iji ospital. Da kayon ti mga awag. Alangin niyo ti cellphone ko, mami. Ay, daytoy ka ti kunakon.
Ayan tay cellphone mo. Di talamisaan, Mami. Saan aga po iti kinasukir yo? Saan kumakas to iti mapaspasama kita? Ay, una yan ay Hello? Apay ngay mawag ka katrabiin. Makaturturog ak pay lang. Naimas ti tuturugam, dita, idito tagsaksakit ti tiyan di anak ko. Ha? Aganakan, rumwaran ti putot mo. Kasta ka di. Kat, ayan nyo ita, mami. Ada kami dito'y balay. Mangala ka itilugan, taiyag mo dito'y. Pangiluganan ta ka ni Nancy. Sapay awan kwartak. Awan pa'y matrabaho. Na, just kay ka lalaki, irresponsable. Makamukamot amang iremedyo na. At dala mapasama kiti anak ko. Idarum ka. Sige, mami. Urayan dak dita. Mangkita kitilugan nga ramatin tayo. Bye. Ay, just kiday jay nga ama ti anak mo. Amo na tinagputot, ngam di na amo nga isaganaan o rumwaron ti imputot na. Inutil! Saan kayo na sumanao, Mami? Tanagsakit ti tiyan ko. Kasano? Kat inutil di awanan bain? Awan ka no kwartana? Hay! Makapasuron! Umay ka di, Mami. Imbagak amang iremedyo itilugan, ta umay ditoy. Amangan no saan nga umay. Padasan na! Imbagak ano saan nga umay? Idarom ko, gapoy, tinaramid na kan ka. Urayan tangarod ginggay ti madamdama. Nawan pa laang mangalatan iti sa bali alugan. Nagsakit talaga ti tiyan ko. Anya pa'y ngay, no di kasta. Kasapulan asyak ti rumwar nga agbiro kiti pagluganan. Ay, just kiday dya lalaki. Agputot lang ti paglayngan na. Dito'y kapay ka no labor room, ta saan pa'y arumwar na ita anak mo. Adalay nakgatangan. Sige, Mami. Nagsakit na talaga. Amok lang kumakastoy. Diyak ko maimanugot iti ibagbagam ide. Just kika, Edward. Apay, just kayak. Kat di ka matpinilit. Nagayatan ta matadwa. Ilutam ti sakak. Tilupok. Ti tiyan ko. Uy, diyak amo no ayan tinasakit. Diyak mo matilutak. Anyaya ti pailot mo. Kompormiditan ti ilutam Takas lang na sakit amin na pasit ti bagi kiti panagregnak. Matayak sa. Diyak mat mapagigiddan nga ilutan amin nga ibagbagam. Inton kwan, inkusay kaditan. Di nakpay matulungan iti nasakit ko. Just kika.